अनलाइनाव फ्रि फायार गेम गेलेनानैबो गुबुन हारिजों लानानै खारजासै थोद जोंसैसो आं बांद्रायखौबा दिनै हमजाबावलायबाय बेंगलर वेलफेयार एस'सिएशनजोंहाय जोंनि बर' लाइमोन सिख्ला गुबुन हारिजों थांनानै दा ओरैबायदि लाजिथाव मुगैथाव जाबायना जोंनि बर' लाइमोन सिख्लाफ्रा माखासे बायदिफ्रा आरो आं गोबांखौ बुंनो थाङा माब्रै बिदि जाखो सानफ्रोमबो बेबायदिनो गुबुन हारिजों खारफानाय मा बर' सेंग्राफोर गैया नामा नोंसिनि थाखाय ओरैबायदि जगायनो थोद आं बांद्रायला जोङोसो दे आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनगिरि बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय दायो आं नोंथांमोननि गेजेराव मोननैसो आपडेट भिडिअ लानानै फैनो नागिरदों जायफ्रा भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेड मोनो एबा खोनासंनो इन्ट्रेस्टेड मोनो नोंथांमोना जोबजासे नायलांनो हागोन ओमफ्राय बेजों लोगोसे नैबे स्क्रिनाव होबाय थानाय सासे उन्दै बैसोनि 11 बोसोर बैसोनि बर' लाइमोन सिख्लाखौ बेबायदिनो सासे 30 बोसोरसो जानायनि हौवाया लानानै खारदोंमोन होननानैहाय नोंथांमोना दाख्लै बावैसो बेबायदिनो गोबांथार ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय नुखादों जानांगौ ओमफ्राय बेबायदिनो चेन्नाइ बड' ससाइटियाबो बेखौहाय फेसबुक पेजावहाय लिरनानै होदोंमोन दा बिसोरो बेबायदिनो निस्सय गावसोरनो गिदिंनानै फैफिनबायनो मानो होनना बुङोब्ला गोबांथार ससियेल मिडियानि गेजेरजों होखाबायमोन दा गिदिंनानै फैदों मोजाङानो जादों ओमफ्राय बिसोरो बेबायदिनो हौवानि न'आव थांदों जाहैदों बेबायदिनो हिन्जावखौ लानानै ओमफ्राय दा बेबायदिनो रायजोफोरखौ लानानै बिसार खालामबाय बिसार बिजिरलायनायनि गेजेरजों दायो बेबायदिनो हिन्जावसाया गावनि न'आव फैफिनबायनो ओमफ्राय हौवासाया बेबायदिनो गावनि न'आव थाबाय आरो दा बेबायदि आरो ओमफ्राय दा बेबायदिनो बुजिनानै फैफिनदों मोजाङानो जादों ओमफ्राय बेजों लोगोसे आङो रागा जोंदों जाहैबाय नै दानि बेबायदिनो गुबुन हारिजोंहाय गोबांथार बिदेशिफ्राव बेबायदिनो थांनानै हमजाहैयो एक्चुअलि मा सानखो दा बुहुद दुखुनांथावना आरोना बेबायदि लाजिथाव जोंनि बर' समाजनि गेजेराव बर' लाइमोन सिख्लाफोरनि गेजेराव जागासिनो दङ मानो गुबुन हारिजों थांनो मोजां मोनो हा बर' गैया नामा साननो हागौ नोंसोरो बेबायदिनो गोबाव सम गुबुन हारिजोंहाय बेबायदिनो संसार जागोन बा आंखौहाय जुलि लानानै अनगोन होननानैहाय नाथायब्ला गोबाव सम नोंखौ लाबाय थागोन बे नङा नोंखौ बेबायदिनो सानसे समावहाय माबा मोनसे फान्दानायब्लाबो नोंखौ सिथारनोबो हागौ आरोखि दा बेनिखायनो साबधान जानाया मोजां मानो गुबुन हारिनि मेगन नोजोराव गोग्लैयो दा आं बेखौसो ओरैबायदि दुखु मोनो एबा दुखु फोरमायो दा बेबायदि जाथावनाङामोन जेसेबांनाखि भिडिअ नायनो मोजां मोनगिरि आंगो लोगोफोर नैबे भिडिअखौ नायलांदो आं सालायनानै होनोसै जायखौ लादों दानि सिन्दुरखौ लादों बेजों संसार जागोन होननानै लादों ना बेलेग प्राइस लादों लानायालाय बिदिनो जों सानैजों थानो होननानै लादोंमोन दायो बुजिलायनाय गैयाना जों सानैजों गेजेराव दा नों सिगांनो सिन्दुर लायनि सिगाङावनो नों जुदि बिसुखौ जुदि बुजायखौबा दा सिन्दुर लायनायनि उनाव मानसिखौ नाङा होनबा बोरै जागोन जों बेखौ न'आव थांनानै रायज्लायगोन माने नों ख्रिस्टान ना हिन्दु ओमफ्राय नोङो हेफाजाबनि थाखाय कल खालामहरदोंमोन ना एसे ओमफ्राय दा नों मा सानो बेखौ आंनो खोन्थाबाय जिखुनु बयनिबो सिगाङाव मा लुबैयो हेफाजाब होगोन ना नोंखौ अलरेडि आसामनिफ्राय लांनो इनफरमेसन हरखादों मिथिबाय दा नों न'आव थांगोन ओमफ्राय बेखौ बहाय लोगो मोनामोन गुवाहाटी सिरियाखानायाव लोगो हमनो नागिरफैदों ओमफ्राय बे सानैजों फेस टु फेस लोगो मोनलायनानै मोजां मोनलाय मा गेम सिगांनिफ्रायनो गेम गेलेनायाव मा गेम गेलेयो नोंसोरलाय फ्रि फायार फ्रि फायार मोनसे होमबालाय मबाइलजों फालो फाग्लिसिंसो मिनियाबा गैया दा होमबा दा नोंसोरो बेनिफ्राय दानो बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव थांनांगौ सानैबो दानो गला खालामनो फैसा दंना गैया जों बेखौ मिथिया नोंसोर दानो थांनांगौ नैबे सार लाना थांगोन आरो लामायाव माबा मोनसे प्रब्लेम खालामोब्ला नायखा सानैबो मिथिया बेखौल' लांगोन सोर बे दिगदार खालामनो खालामथोंलाय सोर बेखौ दिगदार खालामा जोंहा गेस्ट हाउस दं बड'लेण्ड गेस्ट हाउस बेखौ सार मोनदोंना सारमोना लाबोनानै गामिनिफ्राय नोंसिनिया माबाफ्रा गामिनि रायजो राजायाव मा मोनोलाय আমি এটা কথা মানে ভাল পাইখিনি আহিছে ল'ৰা ছোৱালী আগত বিয়া পতা আছিল নেকি নাই নাই না এতিয়া কি হ'ল
আমি ইয়াত জাষ্ট বদলনি ৱাইফাই এছ'চিয়েশ্যনৰ পৰা আমি ইয়াত ফুৰিবলৈ কাৰণে আহিছোঁ হা এতিয়া কি হ'ল আমি একো ডিছকাছ কৰিব নোৱাৰে আমি জাষ্ট কি হৈ আছে কেনেকুৱা হৈ আছে কি চিটুৱেশ্যন হৈ আছে এইটো সুধিবৰ কাৰণে আমি ইয়াত আহিছোঁ এতিয়া কি হ'ল তহঁতৰ ইয়াৰ পৰা আজি এতিয়া এইটো টাইমতে তহঁতৰ বৰ্ডাৰলাইন হাউচত যাব লাগিব কিয়নো তাত আমাৰ লিডাৰবিলাক আছে আমাৰ ছাৰবিলাক তাতে আছে তহঁতৰ লগত কথা পাতিব পুছতাছ কৰিব তহঁতৰ ঘৰৰ পৰা কথা পাতিব সিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা সিহঁতৰ কথা পাতিব যদি তহঁতৰ ঘৰৰ পৰা দুজনৰ এগ্ৰী হ'লে তহঁতৰ বিয়া পাতিব পাৰিব বুজি পালে কথাটো আজিকালি কি হ'ল তো এইটো বেলেগ মানুহ বেলেগ মানুহ হয় না তহঁতৰ নিউজ চাই মোবাইল আছে হয় না নহয় চব কথাটো গম পায় তহঁতে আৰু ইয়াৰ কিমান বয়স আছে তোৰ কিমান বয়স আছে এইটোও জানে কিমান বয়সৰ পৰা বিয়া পাতিব পাৰে এইবিলাক চব জানিব বই কৰিবলৈ কথা নাই হা তাতো আমাৰ মানুহ আছে তহঁতৰ মানুহ আছে চব মানুহ আছে খালি বড়ো মানুহ এইটো কথা নহয় গম পাইছে বই কৰিব নালাগে খাবলৈ পাব শুবলৈ পাব চব জাগাত আছে ঠিক আছে এইটো কাৰণে আমি ইয়াত কাৰোবাৰ গালি শুনিবলৈ কাৰোবাৰ মাৰিবলৈ এইবিলাক আমি এইগুলো কৰিব অহা নাই ঠিক আছে সেইকাৰণে ডিউটি কৰি আছে ডিউটি কবি মই কালি আহিব নোৱাৰিব এইটো এবাৰ কথা পাতি কিনি তুই তাত যাবি তহঁতৰ লগত যাব বই কৰিবলৈ একো কথা নাই আপোনাৰ আসামিজ ইনষ্টিটিউচন না আমাৰ ইয়াতে আছে এগুলোতে জানে আপুনি চালাকি কৰিবলৈ কিবা কৰিব নালাগে যি হৈছে যেনেকুৱা ঘটনা হৈছে দুজনৰ লগত কথাটো মিলিব লাগিব কিন্তু মই এইটো চিধা কথা কৈছো এটা এতিয়া যাব নাই মই মানে নেক্সট তহঁতৰ ক'ব নালাগে তোৰ লগৰে না এইটো একে কোম্পানীতে কাম কৰে না এই তিনিজন মানুহটো আমাৰ লৈ কিনি সিহঁতক আনি কিনি আমাক এনেকুৱা তেনেকুৱা কৰিছে এইটো কথা ক'ব নাপাব কিন্তু এইটো জাষ্ট আমি সিহঁতক ইনফৰমেশ্যন বুলি কৈ কিনি আমি আহিছি আৰু এটা ইনফৰমেশ্যন কৰা নাই তোৰ লগত যোনে আছে এই ইনফৰমেশ্যন কৰিছে এতিয়া গেষ্ট হাউচত যাম বুলি পাতে মোক কৈ আছো এতিয়াতো যাবই লাগিব উপায় নাই এতিয়া नानी थांगोन ना नोङो जाबय লাগিব दानो थांगोन ना एग्रिखा नोंसोरो न'आव थाङोबाबो এতিয়া মোৰ কোনো সিহঁত ঘৰৰ মানুহ জানে বা ঘৰৰ মানুহ এইটো ইয়াত ক'ব নাই এইটো কথাটো চিন্তা কৰিব নালাগে তহঁতৰ বিয়া পতা নাই এনে মন্দিৰত দুজনৰ লগৰ হিন্দু লগাইছে এইটো কোনো মানুহ গম নাপায় এহঁতৰ আৰামত তহঁতৰ চব ফুট কৰি কিনি বিয়া পাতি কিনি দিব সিহঁতে ঘৰৰ পৰা যদি এগ্ৰি হয় দুইটা চাই ঘৰৰ পৰাতো আমাৰ লগতো কথা পাতে বা কথা পাতে বুলি ধৰ এইটো জানে আমি ঘৰতো গৈছো ধৰক সিহঁতৰ ঘৰৰ লগত কথা পাতিছো পাতা নাই সেইটো গম নাপাওঁ এতিয়া জাষ্ট সি উঠনি মানে ইনফৰ্মেশ্যন যে সেইটো হিচাপে আমি আহিছো তহঁতক এতিয়া লগ পালো কথা বতৰা পাতিলো এতিয়া আমি চব কথাই মানে ক্লিয়াৰ কৰিব নোৱাৰো ইয়াত ক্লিয়াৰ কেনেকৈ কৰিম মেইন মানুহ আছে এই কিবা গেষ্ট হাউচত আছে আমাৰ হাই লেভেলৰ মানুহখিনি তাত গৈ এনেকৈ মানে আৰামছে কথা পাতিব তাত আজি ইটা যাব লাগিব এটা গৈ পেলাই মানে কালি এতিয়াতো নহ'ব কালি ৰাতিপুৱা কথা পাতিব আৰু ঠিক আছে হ'ব পাৰে এতিয়াই হ'ব পাৰে আপুনি কিবা মনত কিবা ভাবি আছে নেকি নাই তেনেকৈ তাত একো হ'ব নাই সিও মোৰ ঘৰত গৈছে ময়ো তাৰ ঘৰত গৈছো কাৰণ আমাৰ ঘৰত দুই ঘৰ মানুহ ধৰ মিলে মেইন কেছটো সি মানে যাৰ ঘৰত আছিলে তাৰ মালিকটো অলপমান প্ৰব্লেম কৰি আছে মানে সিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা ছোৱালীজনী অহাৰ কাৰণে সেইটোৱে প্ৰব্লেম কৰি আছে কিন্তু আমাৰ ঘৰৰ প্ৰব্লেম নাই সিহঁতৰ ঘৰৰ প্ৰব্লেম নাই সুধি চাব পাৰে সিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা দিয়া নাই কিন্তু সিহঁতৰ এই যোনটো ই আছিলে যোনটো মালিকৰ ঘৰৰ সেই মালিকটোহে এনেকা প্ৰব্লেম কৰি আছে কিন্তু সিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা অলৰেডি আমাৰ